sithuka kuwe themba lethu. Wena lo wendathi imangaliso emhlabeni. Yes, Jesus. Wena lo momenti wankulu. Athi jube umuntu wemigilingwane. Yeah. Nathi Nkosi sisho njalo. Wena lo momenti wetimfu Nkosi etifihlakele. Jesus. Ngoba wena usebenza usemfihlakalo. Ubonakala Nkosi nge-evidence ekuseni isebenzi yakho ekuthithini abantu. Yes, Jesus. Siyathoba kuwe uNkulunkulu wethu. Ukhula njalo simphethile. Yes, Kube Jesus. yithumo nebukhosini ngadingulo kwephakathe naphakathe. In Jesus Christ's name, Lord, we pray. Amen and amen. Amen. Praise be to God. Uyathi itolo mfundisi besikhuluma lenzaba yethu siyikhuluma ngokuthi lizulu Jesu washiya lizulu emhlabeni aconsent ngemuntu. Amen. Sa demonstrate silamhlabeni wafike wakhweshisa konke. Kwakukhona lebekangakuthatha kugrebe bekanikwa waqala wanikwa sitha lesikhulu Sathane. Yeah. Amen. Wakwala ucubecube bemhlaba nebunanzi bemhlaba ngicela ngekudla wakwala wamnika wathi nangu umbuso buka lemibuso ngekwami ndaboni wakwala. Ade consent concentrate usinzisa umuntu wala ngisho balandzele bakhe kwakuthi indimbane phela leta lebetifuna kumbeka beyinkosi. Amen. After sekatifidile Yeah. koja kwendekani wala yini imfihlo beka consent ngokwenula umuntu elutsakeni beka consent ngokuthatha umfana bekenza weni lebandi njengalo wasibalele eJob 36. Amen. Beka consent ngalokho. Kwathi neke nanamuhla ayekele kuba consent ngawe muntu. Amen. Nekaza ende njani? Ayekele kuba khona njengaloba kudemonstrator sahamba emhlabeni ngetinyawo letimbili nanamuhla seloku umile uconsent ngemuntu. Ngithanzile lelubo lofundzile emfundisi lithi noma bebone kangakanani bathi nje ngekuthatha emhlabo bowabhekisa kuye yena wabeva yena wabenyula kuleyo ngqaki bebabhekene nayo. Praise God. Wangakubali kona akakubali kona kwethu uNkulunkulu uma sithethe emehlotho sathi Nkosi nangumine yebo Nkosi ngizakuwe. Wathi nje yebo Nkosi ngitakuwe nginjengalo njena ngibuke ungahawukele ube ngakimi ngisesizini yena wenda njani. Amen. Praise God. Yena wakudzela konke kwemhlaba. Yeah. Kwanda njani? Wakudzela konke kwemhlaba. Nanamuhla soluyakufuna. Ngithi te ufanana nana indvodza lekakhuluma ngayo. Kuthi yahanjelwa indvodza nayo lencane. Yathatha impahla ehambayo uyichitha ngaphandle yayidlabhatisa. Yayidlabhatisa. Kuthiwa lendvo lobabe lona loba bekahlala njalo asinga. Dinsabathi indvodzana yami yashobela lapha. Ngalelinye langa bita ukuya yini. Hliziyo yami yangatelela kusibuye. Ulangatelela nje kusumana uthathe emehlo akho. Uwasuse wakulenge ungatibambeli ngetikhwepha takho. Titawuhamba tithukuthuku tethu tiphelele ebaleni kuhle kwetithukuthuku tane na emaswati asho njalo. Amen. Amen. Tithukuthuku tam tiphelele ebaleni kuhle kwetithukuthuku te. Amen. Kodwa ukhona longathatha unike yena uyakwenyula. Ngizama kugqizelela lokho kuthi mbuke kuswendama
basemhlabeni, all the glory yasemhlabeni. Lithi leli le Bible lethu lesiswathi buqhwebeqhwebe bemhlaba wabala. Yes. Wasitikisha ukuthi asindise umuntu. He was going about healing, aphilisa abantu. He was going about ashumayela tindzaba tasezulwini, umbuso welizulu. Konke lokho athi ngifuna abantu basenze kufele. Wangimangalisa makafaka umfundisi ngaphelelwa ke lapho emncamlezweni. Uthi wawahamba waye emathunjini emhlaba wefika ngqo ku territory ya Sathane uyokwenda neJesu kunebantu Sathanele kaBosta ngayo labafa bangakholwa ngiyonyula bona ngiyobalanza. Amen. Utakulanza na mnike lithuba. Utakwenyula nawe. Beba helpless laba bantu kwase kunguzero. Sathana bagubetele. Sathana athi iyasenikhona enzaweni yami bevele ngifuna khona. Kude kwenu waphakathe naphakathe ndawufana nidaba la ngikhona forever and ever. Bana kabude ezulwini. Yeah. Kuthi forever and ever wakhe uyi nothing Sathana. Yeah. Wabalanza Jesu. Praise God. Why? Ngoba umuntu usenhlitweni yakhe. Amen. So long as ubuke yena. Alomnike lithuba. Yeah. But lenhlitwe yamfundise ayifuni ukuyekela khona i-challenge ngisakhuluma ngalendzaba yaJesu focused. Amen. Afocused ku mission yakhe yasemhlabeni si phela emhlabeni yetela nalokho. Uze ukhiphe amagama ayaphelela qwaba umlomo ngitawuthini inhlitiyo yami lusizi kakhulu. Amen. Abelusizi kakhulu ukuthi uyesiphambanweni. Wathi kepha ngitawuthini babe kayengcele lendlebe hayibo phela emhlabeni ngetela Wona lo mzuzu. Ngetela kona. Kuthi ngiyokufa. Afele mina na. Asifele emncamlezweni. Amen. Kuze ukuthi sikhululeke emandleni esitha. Amen. Kuze sikhululeke. Lithi ke i-challenge wayendzaba yaJesu ukuba focus umfundisi wami. Kuthi ngitibuka mina nje. Amen. Kuthi ngisuka lapha ekuseni ngihambe i-distance over 30 kilometers. Ngiye lapha eMbabane ngiyokwendana. Uyathi thina bantu siyesuka emakhaya sihambe siye emsebentini. Angathi umsebenzi wakho noma usedolobheni noma ukuphi. Uma ngifika lena emsebentini sengiqala tindzaba seninaka tinto lo msebenzi lengawusukela kangisawunaki. Kangisende njani? Angisawunaki. Ngakhuluma nalomnye ummeli kunelicala lengimele silende atolenda atolidefender wakahulumende lo mmeli uyakhala ke kimi ummeli bangisuse emhlanganweni nje mina vela nakunjana angathi sindakwenda njani angisiredi mina banginika nje lefayila uthi anginolenda ngathi lalela la owakuphi wena ekhakini suka kuphi washo wakhomba lemahlanze ngathi mawusuka uya eMbabane noma uma udadisha esikolweni udadishela kuba ngummeli wawutitshele ukuthi wawutitshele siyobamba imihlangano wawutitshele siyogibela tindiza uhambe emihlanganweni wawutitshele wathi uma uapply ubhala lencwadi ucela umsebenzi wawutitshele ukuthi uyawendani lehovisi la ufuna uqashwa khona base bayakuqasha phela wena wafunzela kumeli wafunzela ukuthi uyawudefend emacala. Amen. Uyawudefend emacala. Ngabe ungayiluzi for ngathi uyabona mina ngisuka lengaba ngasuka ngetala eMbabane ngathi lokhu se ngitokwende emaqala.
Ngibatshela kanjalo nalapha ehhovisini lebashushisi ngithi yini nebashushisi phela i-core business leli hhovisi leli yathi iParliament mayili establisha yathi liyawushushisa abantu labende emakhaya. Lemihlangano lenijabulelako nishiye emaqala nihambe niyemihlanganweni yaya kusi-core business la establishelo asendeni lokho asihambise kona embili kube i-priority. Ibe focused ukuthi ngisuke endlini noma ekhaya lami ngisuke emcashweni ngayeda la ngikhona khona ngitokwendana. Ngitokwendana ngoba bese sesibona ukuthi boss unjani sigcwensa boss sesibona abanye kusona kasebenzi noma zayasikhuluma tintsaba sasingenela tinto letingasifanele sesiyekela umsebenzi lesawutela lo Jesu lona wathi kuthintele inemhlabeni thina nawo masisuka emakhaya ethu noma etindlini lapha sihlala khona sithi siye emahhovisini noma siye emabhe siyokwendani. Angifuni ukukhuluma ngedingcezu lasemakhathi leti bitiwe ngiyawushumayela livangeli kodwa mase sifike ekhathi ebandleni sesifuna ema-positions sesifuna sonke kubabo treasury siphathe imali ngathi ngiyokwendane uma ngisu umfati uma kasuka kubo uthi uyokwendana emendveni kunale ngoma esisodwa mfundisi ithi angeke kutocabanisa angeke kutoshaya umkhathi yambusisa lo ngitokwenza la ngiyokwendana kodwa bese siyafika sesibanjani sesibona ukuthi thine lokhu kutawuhamba ngendlela yami lo angeke kutokwenda yami intando emendweni ngisho emendweni mina umfundisi angwathi lo beluphi ngikhuluma ngalo wemaso ngitokwenza ngiphume ekufeni ngingene ekufeni ndokwenza focus mvulo musha uma usuke ekhaya kini uhamba uye esikolweni uphethe incwadi uphethe ibhaku wakho ugqoke etinye ugqoke uniform utokwendana esikolweni awukethi kutogana lapha nekubuka bothishela kusilothishela lona akwathi kufundisa noma uthi utobuka incwadi takho awukethi kutokwenda abangani awukethi nekutofaka umkhuba wakho focus wafocus Jesu wasishiya lesifundo lesihle kuthi uma ngisuka ngithi ngenzawe ngiyokwendani what's the purpose ngoba thina abantu bese siyachakela sigcina lapha senda tinto letingasifanele le challenge but angikho lapho solo ngimake 2 Samuel chapter 9 verse 8 ampu ngithi nje ngiyenza ngoba i-challenge lenza baya Jesu kuthi he was focused don't get in what shine don't get in what kanjani what shine utokwenza umuntu umfundisi kodwa sekuyawuhlengenweni kuNkulunkulu kuyawutekwa emakhala ubita bemde yini lento leyo ngona asikhulumeni ngabamna kaphatha yini lokho utokwenda utobitsa abantu abamndeni wena bahlala phansi bakhuluma inza ungibani wena ayikhulunywe lenzaba uma ngakhuluma ufa kuphi kufa bani hayi kafanele ngasha stress sana le mpilo engqondweni
Uma uyi-ignorishile kunani. Kuthi bani kwethukile sisuka nomcondo noma ukuhloma ngenhlamba yena uhlushwa yini? Inamathele yini? Itawunamatheliswa nguwe nengcondo yakho. Kodwa uma uyi-ignorisha kutafana nathi akakhulumi. Ngiyamthanda ngoba ngisho njalo singakubonga ngosemhlabeni nento lewayela enhle. Umuntu noma ngakuthuka kangakanani ayibhalwa nalehlala. Kube yabhalwa mfundisi ngabe sesaba mapho ngaba sisabukeke. Kodwa lizulu lenda nje sengiphume solomjalo. Ungethukile solomjalo. Kukimi ukuthi lento ngiyithathani uma ngithi kufanele ngithatha. Ngeke ngithi uyabona thina mina ngiyangibonge ngikhalele abantu abami mfundisi ngibabhekise abantu abami Nkosi ngicela ukuthi ungiside wena ngendlela yakho udangiside. Sine sakhula andambakele beka very harsh. So mangifike emendveni umuntu noma bekangakhuluma bekufanele isakakhuluma. Mohamba kathukana phela nekwethukana. So bathi mabangithuke nje. Hlohla inhlamba umuntu kufanele sakakuhlohla inhlamba mina. Uyakhala wena sibani uhlohla inhlamba. Uyathi usesengibobo wena. Usesengibobo. Kunevesi engilithanza umfundisi ngicela ungitholele ethi umbuso wezwe uthathwa ngendluluso. Nalabo laba uthatha ubaya uphapha. Amen. The kingdom of God is taken by fire. Amen. Amen. Matthew. Yes, Matthew 11. Amen. Verse 12. Uyabona mzalwane uma utaba ngibobo libakusela livangele bobobo le. Impilo ayisiyo yabobobo. Ilife nje. Yeah. Ngithi make beka strain. Washo njalo sisongo sesisi uyathipa kwesihla ngomngelo lakhe lakhe. Washo njalo siso wathi buka singamantombazana abasibalisi baningi wathi kude nabunyele kangazange afike egcineni esikolweni. Ngoba wodi nje uma uphuma esikole ufuna ngekhaya. Kodwa uthemeleza uthi kubani? By the time ushaya inhlamba wena tiphelela kuwe. So ngithi ngiyabavela lebami ngoba batata. Bayamangala nje ngaphandle mase babethu. Nithi Nkosi ngiside, awumini ngiside. Nkosi ngiside. Ngoba bakhule ku-environment lapho uyabo kurizima khona. Kuthiwa uthini Nkosi? Usho umuntu omdala abhekise uthini? Ukhala ngani? Uyathi Nkosi lomfana udlala ngakuthiwa bithi. Asimfuca. Akatibeke. Usisi ngiyabona ke Nkosi ngotshela kuthiwa wena mwele lo nenkingi. Lo nodinkingi. Ngingana ngakuwe wena wekunene. Wena ukukhumbula esojavele ngetange kumnyama. Atocela inkondo. Angilinzi. Usithe ngilo. Singathi atocela inkondo. Singidocela. Manje mangabe utocela ngiyabonisa ungashaya umthetho. Ngoba wena wedwa atocela. Amen. Kude nje umthetho otawushaya. Tawushaya kini. La ungazange ucele khona. Lapha kude atawushaya umthetho. Amen. Amen. Yes. Listen for this. Kusuka Yes. Matthew 11 verse 12. Kusuka la Ngimagama Jesu lawa. Akhuluma
kusukela ikhathi kaJohane uMbhapatisi. Kuze kube ngulamuhla. Yes. Umbuso welizulu uyaphangwa. Umbuso welizulu uyaphangwa. Akusiwo bubomo. Kungathi mfundisi la emakhaya kusafuna sesike sibisele ukuhlanza wona. Manje kuhlupha lokuthi breakfast nakho njani umuntu maseke vathi ngana 10 uyahamba ekitchen nangaba sakuke nje sekeklanje ungathi ungabalambisa ilanga linye. Bese sokuphakela nzawona. Sebato ufunza kuphanga sikusho ukuthini. Ngoba thina abantu nalathi thina bazala sesikhohliwe kuphanga sikusho ukuthini. Yinto yithatha ngendluzo, yinto loyithatha uthi survival of the fittest. Uma ngasifaki ngenkani sandla lapha ngithi ngidawumela lomunye kude kwami ngidawubulawa indlala. Umbuso welizulu entanjani? Uyapha. Andiwe khona lapho namhlanje lesifundweni sami mfundisi. Awucacelele ibhesi. Nalabo naba 12 years. Nalabo abawuphangako bayawufritha. Khona le version lethi bawuthatha ngendluzo. Indluzula i-violence. Praise God. Ofuna kwenza isingisi. Ngosi. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and men of violence take it by force. You take it by force. Mbuso welizulu. Mawufuna umbuso welizulu, you must take it by force. Anyway, angibiyele evesini lami. Angibiyele evesini lami. Benginxusa nje thi uyathi mzalwane noma muntu ukuba focus. Amen. Uzathi imva takho tokuphumelela. Yeah. Ungabi all over the show. Uma usuka kini uhamba esikolweni, be focused ezincwadini zakho. Uma usuka kini uhamba emsebenzini, be focused kule core business yale nkampani. What is the core business of the company? Ungathi isikhathi sesiwastekile into letingasito. Kuze utophumelela. Ngetelani la. Ngetelani. Why ngibela? Ngasukelani from point A kuba point B? Why ngisuka on a daily basis ngithi ngiyemsebenzini? Ngiyokwenda nomsebenzi noma sengikwenda tibethe eceleni. Ungavumi ukeba carried away by into eseceleni. Concentrate kumsebenzi. Ngathi kulomele mfana wami wasuka lekini sengibudile sokunguphe kakubo wathi uto defend emaqala ungakuqala ukwade ukuthi umphathi wakho ukhiphe emhlanganweni phela wena wasukela kutenkantolo uto defend emaqala. Amen. Ngakho ke concentrate defending lokule bathi uto kumdefender. Ujabule uma bathambe enkantolo ngoba wena wafunza for how many years? Ufunza waqualify wenza wabhala lenye examination waphinze waphethe wenta watokwenda sicelo enkantolo ukuthi ngicela ningemukele kuze kuthini ngimele. Awuzange nje ungene ngefasting. Ngakho ke wena wakho business is to buwadi uba senkantolo. Ungakwati uthi devastated. Yeah. Kusususwe emhlanganweni. Suswe ematiyeni. Yabona sitawumisa litiyela ngathela. Nelunch futhi ngendeka imisi. Simfana ungakwati. Ngakwati. Jabula. This is your core business. Amen. Manje asisebenze ngokujabula. Sebenze ngejabula emisenteni. Ngoba ngedela ko uthi Jesu ngedela kona. Amen. Wena wedela But asibele neverse lethu 2 Samuel chapter 9 verse 8. Mephibosheth wakhothama wathi. Mephibosheth wakhothama ukhothama embi kwa David.
iyini inceku yakho iyini incebo yakho kuthi ungaze unakekele intsha uthi ungaze unakekele lefile njengami. inja lefile njengami. Sichazile kaningi bazalwane, asengiphinze nisho usuke enzaweni babhali basibhalele baphenyi beBhayibheli bathi lela bekasuswe khona kuleyo ndzawo kwakuyigetho, kwakusilamu. Abese kuhluphekene ekudzingisweni lokukhulu. Amen. Wase uyathathwa. Uyathi uma usephalesi mamgcwate ingoti asephalesi. Uma ngikhothini welikhethelo. Yeah. Ngikhothini wani? Welikhethelo. Imvangi yakhona imvangi elikhethelo. Nekushithungwa kwakhona kuthungwe nekubona ethi kuthungiwe. Ngathi nje kwavele kwamika kwabanje. Sogqokile lo yamugqokisiwe. Sotsheliwe amagama athi kusukela namuhla. Intawuvela ngenhloko kuphela leyo. Ngoba utawuhlala etafuleni la. Yeah. Awuhlala la. Sukela namuhla. Wasukhuluma namagama. Yini imfihlo yeMefiboshethi ngalenza? Angizange ngithathe impilo yami ngikhaphele kufela. Angizange ngitibulale. Kwakuyoba buhlungu enhlitweni yaDavide kube watibulala. Ngoba wakhipha lamagama sekutena munye nje endlini. Yasawula lengamendela ifavor. Amen. Uyamangalisa David. Akazange anedise ethi namfana nakhe Sawule umfati wami. Ngimphilisa kahle. No, wafuna lo muntu. Wamfuna noma abe nje khona kumane wasewendela ifavor. Uyathi izulu liyakufuna manje. Lizulu liyakufuna. Lifuna kwendela ifavor. Lifuna ukuveta ngenhloko kuphi na enaleni. Lifuna ukubeka kuphi ekunethetheke. Lizulu leli lifuna wena. Jesus. Kuhle kwele mvutsa leyayihlela isinga tigama ibuka athi mvutsa siyabona nje kubona sithundi sithi sengiyawubona khona noma nguya kusasiye kodwa nje ngiyethemba ngiyakholwa ukuthi nguye angigijime lithi wamhlangabeta. Wamhlangabeta. Wamthatha wambeka kuphi umfundisi etafuleni. Wagqokiswa timbulampula. Wahlatshelwa lenkukhulu phela kunadotonke. Kwamiswa umsebenzi kwathi celebrate. Amen. Amen. Yaphuthuma futhi lenza. Lizulu limele. Amen. Lizulu lenjani? Limele. Bathi ngisafuna ukuthi mzalwane asesibuke le ndlela yeuma. Ubukise uthathe emehlo akho uwabukise entsabeni. La eBhayibhelini kunaMose. Exodus. Mose ubitwe nguNkulunkulu. Uvela iphimbo laNkulunkulu liphuma esihlahleni lesivutha singapheli. Singacishi. Lathi sengiyathuma hamba ubuyele eGibhithe uyokhulula isizwe sami. Uyathi Mose bongacabanga ukuthi ngitawufika nje 2 days noma ilanga lekuqala bakhululeke labantwana baka-Israyeli. Amen. Lamahebheru. Yeah. Imiracle yokuqala
ikhuleka ijike embi kwaFaro. Iyaguquka iba bongacabanzi makagucula le yakhe indvuku seyidla letindvuku tala labanye. Le yakhe inyoka seyidla letinyoka tala labanye litanusi nako konke magicians aseGibhitha. Bongacabanzi uta labantwana uta batabe seseyithi lenkosi abahambi. Yeah. Akuzange. Liyangihlupha iBhayibheli mfundisi, ngihlupha kakhulu levesi. Lithi inhliziyo yaFaro yaba lukhuni kakhulu. uNkulunkulu wenda inhliziyo, in fact lithi uNkulunkulu wenda inhliziyo yaFaro yaba njani? Yaba lukhuni kakhulu. Kuba nemanti iNile River, sisitela phe Nile River lapho lamaGibhithe. Abephahla khona. Abekhona kwakunabonkulunkulu wabo. Lendvombatana the princess mayisuka lapha epalace iya lapha yayiyawugeza vele phela kunekugeza. Lokubhiyoni lokugeza lesiwatini. Bathi babuta lo mnye wathi ugeza phi? Wathi lona igeze ebhavini. Wathi uyadlala. Yangibona mina? Ngithatha indiza mina ngiyogeza. Athi ya! So ngithatha for granted ukuthi bayageza usele sesimbula. Hey phela lo mfutha epalace manje emashawa. Ngilolu yehlobo lokugeza lo. Yeah. Futhi ngalelo langa makatawuthola mose wageza. Wageza kwena njani? Wageza. Wathi yabona namhla ngigeze wagezeka mina. Kodwa sekaphethe Mose. Yeah. uNkulunkulu ushaya lesosi yabo lelithemba labo. Liyaguquka liba the 10 plagues. Liyaguquka liba ingadi. Bayakhululeka abantwana baka-Israyeli bamaHebheru. AmaHebheru instead uthakhululeke Gcilada kuya embili. Inhliziyo yaFaro iba lukhuni kakhulu. Uyathi ngibuke Mose. Lebekabitwe ukuthi akene konke lokho. Ngoba kwathi wathatha imvuku ishayele Nile. Avuke Mose ngakusasa esikhundleni sithi Faro anakho njani. Athi Faro hey wena lamande waguqule lawa. Abiyele. Ende njani? Abiyele esimeni sawo. Awademonstrate emandla uNkulunkulu Mose ekuguqula emanda abiyele esimeni sawo. Kodwa abantwana bangakhululeki. Kodwa abantwana bene njani? Bangakhululeki. Mina nawe ngabe sesikuphi ngaleso sikhathi. Bese sibele uNkulunkulu senkosi. Kamini lo yindaba. Uyakubona kona ngalesikhani sebathi-ke kusukela namhlanje ke sisanika titinte kwakha. Sendawuhamba niyokumba inkwali. Nibuye nakhe titini bese ngikhani nakha letindlu esithi akhe. Kodwa Mose akazange ake akhweshe ekumethembeni uNkulunkulu. Wema simos intensifya, wema miracles endeka aphelele 10. Kwakufana nethi agendeki lutho, wema Mose. Amen. Ngithi ngifuna kukuchallenge kuthi ase ubuke Mose kuthi wema kangakanani wena ke ume kangakanani ekumethembeni lo uNkulunkulu othembisile lekathite lami lisethembiso sicinisekile. Lami livaliwe liphasi alibiyele emva lambathi. Kepha Mose persevered. Wema wamethemba emanti
walathi iqoqo nguye loya aphinza buyela kuFaro athi Faro yayisusa athi iqoqo. Athi susa iqoqo inhlitiyo yaFaro esikhundleni sithi mosakazanga seNkulunkulu. Ngangicela lapha ePalace kuze kube kunini. Wena le miracles wentelani ngoba kude la sita khona. Nginganisolo na kubantwana. Futhi in fact nje abantwana bahlupheka kakhulu. Bebangcono esikhani ngekho mina ngihlalele kaJesu. Akezange asho njalo. Waqhubeka wabethemba. Yena bakithi. Iyamangalisa yenza bayalo muntu. Ngisho kuma ubuke simakathe uthi I'm not moving an inch emehloma ngasusi kuwe simakathe wesu. Kwethe timbuzulwane mfundisi. Taqwaba. Ngisiteme futhi nalokunye phela ticoco masetifile lapha setina khona tatishanelwa bobani. Bobani bebahlupheka kule kuselama helpek. Cha wasona magibhithe bakashanela. Bayabaphatha imshanelo emagibhithe. Kwakubobo lapha. Bakwamedem nabose. Kwakhala sabo sithathu leli vebe lingenawo. Kwakhala sabo sithathu. Kodwa nangalinye mosa complain. Lilanga mosa complain. Uyasilinza unga complain. Thani inkosi wena losiphinda tindvo enhlihlakalweni kukhona la uya khona uma tindvo time kanje. Ngithi ta intensify eGibhithe. Amen. Kwaba letibaba. Kwaba timfuyo. Kwanuka. Tati khweshiswa ngubani emigwaqweni na. Tati khweshiswa ngubani tati phulwa nguwa bekaphula the carcass lesayise inuka. Etibaye. Emahebe. Ngiyothanza nalamaHebheru. Akazange amvukele lo Mose. Kuthi udlalelana noMose. Ushitona uNkulunkulu uvile ula usibonile. Futhi yakwati kuhlupheka. Ushitona uSuto esikhulule. Baqhubeka. Bamlenza lo nkulunkulu. Wase bavuka emathumba. Amiba ngemathumba. Bobani lebe balethe emandi batothoba bapitshide emathumba la. NgemaHebheru. Ngithi mina kwavela letimo ungatibuka wena uthi mhlambe ta goja noma bekeve mabuhlungu bemathumbe mana beba who was soothing la mathumbe bekunemaHebheru bebabita bona biyani ubandishe la hamba uqitha putshuta endawe ukuthi yibuke lesina uNkulunkulu akase tindlela takhe tiphakeme imicabango yakhe ijulile. Ngithi mine baqhubeka basebenza futhi abazange beme enzabeni bathi unamhla uNkulunkulu sivumelele Mose uthasikhulule ngabe ndasendana. No. Sina nawo besebenza njalo. Bese yawunela kufa nje sigijime siye ethentethu. Sithi kwaniphelele siyahamba thina. Baqhubeka. Basebenza. Kwefika sangqotho. Uhlanyele bande sangqotho lesishaya letilimo. Shayine lihlanyele emaHebheru. Ngawo futhi ataphinza hlanyele. Kanjalo nesikhonyana. Kwafika bomnyama. Ucabanga mawufika lobumnyama emaGibhithe ehlupheka kangakanani. Ngoba wona ngene intindlela yabo nje. Alale emibhedzeni yabo. Lebe baphumputha indlela bobani. Ngilaba bebahlala eGosheni. Kumele bavuke baye emsebenzini. Kumele bavuke bayopheka. uNkulunkulu
zama ukuthi mzalwane ungaboni isimo mase-intensifya empilweni yakho. Uqabanga ukuthi uNkulunkulu ukwalile, uNkulunkulu ukhweshele, uNkulunkulu ukulahlile, akakulahli, ukhona, uyaphila. Mlinze ngesineke, mninze. uNkulunkulu just needs your attention and he's going to draw it in different kuzakwendela miracle. I-attention yakho utayijonga. Ayijonge bunanzi. Akude emakheke, kulethwe emakheke, kulethwa timo letibuhlungu. Uwe. Kulethwa ini? Into letibuhlungu. Kodwa kwaba nebuhlungu lobashaya eMagibhithe mzalwane. Awashaya lobuhlungu mase kufa their firstborns. Emgcabeni ke kude lo kangaka. Umntali uhamba embili. Futhi nje ngathi leli siko liyafanana. Le kumele ugala lapha ngilowa la ekhaya. Ngicela kumba lapha. Kodwa ke bona bebangcoba lapha, bangcotshwa lapha bebangcoba lapha kuma pyramids emfundisi. Libhokisi lithwalwa ngubani? Lithwalwa ngilaba bala ekhaya. Uyabona ke lapho sekushaya ngqo. Laba bebabahlupha. Donke leti mana leti ngibaleti nakunjena imanti ngabala inakunjena tiqoqo etibawu ngabala ini kufa kwetimfuyo ngabala ihale isangqotho ngabala konke lokwa kwakubashaya kodwa abantu bebashaya kakhulu kunabalabala kumele bakhulume. But waseNkulunkulu uyathi uthi laba ke sengibashaya njalo. Uyathi uNkulunkulu sesimo lobhekene notasikhweshisa njalo. Bashayeka. Base bathi sesiyabakhulula. Babanika ingxelo. Ngithi mina the faith of Moses nalabantwana bakwa-Israyeli yangi-challenge. Lokubuka uNkulunkulu in the midst of simo si-intensify singabi ngcono singa-improve. Kwentiyelwa kwekuthi mzalwane wena ube focus lizulu lindela umuntu wefaith lokuhle. Lizulu liyawunyungula umuntu wefaith engcakini. Ngicela ngakufihleli lamagama lawo. Liyawunyungula umuntu lothethe inhlitiyo yakhe nengqondo yakhe wathi ngibhekisa kuwo lusito lwami lichamuka kuphi? Lusito lwamachamuka etintsabeni, alichamuki nasemifuleni nasemabhudlweni, alichamuki nasetindumbeni, alichamuki nakubantu lofet, lichamuka kuwe simakazi. Amen. Lichamuka kuwe. Bashayeka bakhulula. Nayinzaba sebafika lapha ku-Nile River, lapha ku-Red Sea, elwandle lwebomvu. Babhale basibhalele kahle kuthi kwemanga lapha lenzaba nangalapha kwakunensaba la imbi kwabo kwakunelwandle lolubomvu lamva kwabo uta beva ngitike beva silabantu labentako bathi ndimbane eMagibhithe sanjinje ingcondo. Kuthi labantu sibakhulule ngibale ata sendele breakfast ngibale ata ushanyela ngibale ata ucleaner ngibale ata emasimini ayolima ngoba thina abantu abethu sika ba trainer squad. Baqala baphenika badlehletela bathi bekungcono sifele eGibhithe ngoba koja kwaba namunye wema. Ngifuna ukuthi noma ngabe sengine-pressure la nangala mzalwane uyathi language ekhulunywa abantu basemhlabeni. Ngicela ukukwathi ukuthi the language ayisiyo yeBhayibheli. Ayisiyo yeBhayibheli. In fact iphambene bathi uku-self-denial. Indlela yabonakala kabona uku-self-denial.
uma ubuke uNkulunkulu wena insando yalona lekadala, you are not in self-denial. You are exercising your faith. Mose ku-Exodus 14 verse 13 ngicela umfundise wakhuluma namagama ngesikhathi letindimbane tebantwana bemaHebheru umfundisi setimvukela. Bathi sitawufa sitawukhukhulwa ngemande elwandle. Wakhuluma namagama 13 Exodus 14 verse 13. Mose waphendula wathi, ningesabi, manini isibindi, niqine, nitawubona usindisa kwasimakazi. Ngalabanye amagama mine Mose nginesibinzi, mine Mose ngiyangesabi, mine Mose ngiqinile, nani yendani kanjalo, ngoze nitowubona. Jesu lamagama mawakhuluma kumata, angikakutsheli yini kuthuma ukholwako, nguphi lokukholwa yeJesu, kumasibinzi, kuqina, kungesabi. Amen. Kwenda njani? Kumasibindi, uqine ungesabi. Funza ivesi mfundisi. Nitawubona. Yes. Nitawubona kusindisa kwasimakazi latanentela kona lamuhla. Lamagibhithe leni wabonako lamuhla anisiyophi. Sekavelile magibhithe. Kwathiwa lamagibhithe nana akanye uphinze nwabona. Yeah. Nene kwenu kumanichile. Lisengavulekile lwandle makakhuluma namagama lawa Mose. Mose wamati lekamthuma. Wema evini laNkulunkulu othi ngifuna ungiholele abantu bangase bakhulule esandleni saFaro. Wema emavini uNkulunkulu lekawakhuluma ukuthi ngikubonile ngikuvile futhi ngiyakwati kuhlupheka sengehlile ngidonikhulula. Wema nawe mane mavina simakadze mani sikunikile athi lapha kuJohane 11 verse 40 uma ukholwa utawubona inkathimulo yaNkulunkulu. Nguphi lokukholwa kumasibinzi ungesabi uqine wati kuthi ungumnini mandla wonke wenda tinto letinkulu wenda imangaliso ngumenti wankulu igama lakhe. Amen. Ngubani? Umenti wankulu. Tinto letinkulu. Wati kuse baphuma wanela nje wakhuluma namagama. Kuthi mani methembe mati uNkulunkulu wetimanga. Amen. uNkulunkulu wani? Wetimanga. uNkulunkulu wetimanga. Ungatibulali. Ungatikhaphele kufele. Kude sizathu phansi kwemthulweni la. Lesi ngenta wena usuthatha impilo yakho udle poison. Uzudlise nebantwana. Udlise nemkakho. Ude sizathu ngoba ukhona leka kudala ngemfanekiso wakhe. Uthi buka mine, themba mine kananja angilifozele. Mine ngite injabiso. Ha? Sifuze lekugcina mfundisi ngihlale phansi. Amen. Liba. Ngite ini 2 Timothy. Ungawavumele tinkhulumo tasemhlabeni ungativumeli. Noma Sathana kuhlebela kuthi uyenza thana not Satan. Ha? Mina I'm more than a conqueror. Greater is he that is in me than he that is in the world. Uthi kutawugqina lona lekamdala.
Ngiyamthanza lona lekadala, lona lekasidala thina nawe, uthi nginemasu lamahle ngawe ekuphumelelisa. Uthi lapha ku-36 Jobe verse 16, mina ngidakubeka kuphi? Ngintakukhipha emhlathini wetinhlupheko, ngikubeka enzaweni lebandi, ngengqe wenetheteke, wengqe uvele ngenhlokweni nalena. Wabambela magama, wabambe manisibinzi uqine, manisibinzi ungesabi, manisibinzi emhluphekeni lobhekene nayo, noma ngabe yaluphi luhlobo ukhona. Wabanyula, wavula lolwandle lwesigebhu, wabaweta. Lithi iBhayibheli sebaseJudane, uNkulunkulu wanyungula lamasondlo aletinkalishi lebagijima, base babanjelelwa yini na kubisela lamasondlo abewele banakho nje nemaHebheru athi sengangasesheya, bathi bayabalandzela, sebawafasile bayabalandzela, bayabagijimisa, bathi nathi sitawela. Kani selithuba labo lethi bashanyeleke, abazange baphindze babawone lamaGibhithe lababaqosha. Lelihlupheko lobhekene nayo Sathane uphindze ayilethe. Amen. Phindze uyabuphumile, uphumile ngoba uNkulunkulu nimandla wonke. Amen. Umnini mandla wonke igama lakhe, nguSimakatsi lo. Uphume emaphakatheni, lona lekadala, mthembe umthathe uhlale kuye. Seliyamethemba